Banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda BNR ikaba yaburiye abaturarwanda ko hari ibigo biri gukora ubucuruzi butemewe bw'amafaranga binyuze kuri internet. Avuga ko ibyo bikorwa bitemewe mu Rwanda uzabijyamo akwiriye kwirengera ibihombo azahuriramo nabyo. Ibigo nk'ibi bikora ubucuruzi bw'amafaranga bikambura amafaranga abaturage bikomeje kuba byinshi, ndetse mwaka ushize icyitwa Super Free to Trade Limited cyakenesheje benshi nyuma y'uko bari barakiganye bizezwa ubukire bwihuse. Umuyobozi w'ishami rishinzwe imyitwarire y'ibigo by'imari muri Banki nkuru y'igihugu BNR, Nsabimana Gerard, yatangaje ko ibi bigo biza mu Rwanda bikambara abaturage byitwaje ubucuruzi bw'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka cryptocurrency. Yatanze ingero kuri bine BNR herutse kubona amakuru y'uko bikora, asaba abaturarwanda guhagarika kubishyiramo amafaranga kuko ari ubwambuzi. Ati hari ibyo tumaze iminsi tubona bigera muri bine. Ati hari icyitwa DAI Equipment cyiyitirira ikigo cyo muri Amerika kikavuga ko gitanga imashini z'ubuhinzi, ariko mu by'ukuri nicyo cyo kwambura abaturage, ntabwo gikorana n'icyo kigo cyo muri Amerika. Hari icyitwa Pi Network gikora ubucuruzi bwo kuri internet cryptocurrency, ntabwo cyemewe. Hari icyitwa Dynase gisa nkaho gitanga imiti. Hari icyitwa Flex Funds. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibiza kwambura abaturage b'u Rwanda. Yavuze ko ibyo bigo byose n'amategeko ahari abigenga mu Rwanda, bityo bijyamo abagomba kwirengera igihombo. Ati abenshi babihombeyemo. Hari icyitwa Billionaire Traders, ngira ngo mwarakibonye, abaturage bavuga ko bahombeyemo miliyari zigera kuri 10 z'amafaranga y'u Rwanda. BNR igaragaza ko ubucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika crypto assets burimo ingorane nyinshi cyane, zirimo kutarengerwa n'amategeko, ubujura n'ingorane zo guhomba, guhindagurika gukabije kw'ibiciro ndetse no kudakorera mu mucyo. BNR igaragaza ko mu gihe hatari hashyirwaho amategeko agenga ubucuruzi, nta mategeko arengera umushoramari cyangwa se umuguzi w'imitungo igurishwa muri ubwo buryo, nk'uko yagiye abigarukaho umuyobozi w'ishami rishinzwe imyitwarire y'ibigo by'imari muri Banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda BNR. Hanyuma kandi mu yandi makuru, reka mbabwire ko kuva mu myaka ya vuba ahangaha ibihugu bya Afurika n'u Rwanda rurimo byahagurukiye gukoresha ifaranga ryo ku ikoranabuhanga ibizwi nka cryptocurrency mu buryo bwo guhanahana amafaranga byoroshye no kubona inyungu zifasha abarikoresha kwiteza imbere. Ni gahunda yafashwe n'ibihugu kandi kugira ngo rero bihangane n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro rikabije ndetse n'ibindi bibazo by'ubukungu bitandukanye. Nk'ibihugu bya Tanzania na Nigeria byatangiye kureba uko byatangiza ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga arimo Bitcoin na Ethereum, ariko bigakorwa mu buryo bushobora kugenzurwa. U Rwanda narwo rubinyujije muri Banki nkuru y'igihugu BNR rwatangiye kureba uko rwakoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, ariko narwo rwashobora kugenzura. Muri 2019 BNR yatangaje ko iri gukora ubushakashatsi n'inyigo bigamije kureba uko mu Rwanda hatangira gukoreshwa ifaranga ry'ikoranabuhanga rizwi mu rurimi rw'icyongereza nka digital currency. Uburyo bw'amafaranga y'ikoranabuhanga agenzurwa na Banki nkuru y'igihugu buzwi nka Central Bank Digital Currency BDC, butandukanye na cryptocurrency, ari naho rero ayo mu bwoko bwa Bitcoin, Ethereum n'andi abarizwa. Isesengura ryakozwe n'ikigo gisesengura ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Cointobuy ryasanze u Rwanda ruri ku mwanya 138 mu bihugu 149 bikoresha ifaranga ryo ku ikoranabuhanga ku rugero runini. Gusa muri 2018 BNR yagaragaje ko uzakoresha iri faranga azirengera ingaruka ashobora kugira. Ibi bivuze ko ritabujijwe gukoreshwa nubwo ritaranagenzurwa nanone na leta ku buryo bweruye. Muri iyi minsi u Rwanda nk'ibindi bihugu rwanganye n'izamuka ry'ibiciro bihanitse ku masoko n'ibindi bibazo by'ubukungu. Bitcoin karimwe mu mafaranga akoreshwa ku ikoranabuhanga ryafasha mu guhangana n'ibi bibazo bijyanye n'uko ubukungu bw'igihugu buri kwaguka binyuze mu nguni zitandukanye. Abaturage nabo bashishikariye kumenya uko cryptocurrency ikora kugira ngo bayifashishe mu kuzamura ubukungu bwabo. Iyi niyo mpamvu rero ikigo gitanga serivisi zijyanye n'ifaranga ryo ku ikoranabuhanga Yellow Card kiyemeje gutanga amakuru yose ku buntu binyuze mu cyo bise Yellow Card Academy. Kuba umubare w'abanyarwanda badatunze telefone zigendanwa wiyongera, bituma rero bashaka kugenzura umutungo wabo aho baba bari hose, ndetse banakungukira ikoranabuhanga nk'iri rya cryptocurrency. Ifaranga ryo ku ikoranabuhanga cyane irya Bitcoin ryiyongera mu gaciro uko ibi bihinduka, ku buryo abantu benshi cyane batangiye kurishoramo imari. Ni uburyo butanga icyizere ku barikoresha kuko uretse inyungu ibamo iyerekanwa ry'amafaranga rikorerwa aho buri wese abireba, bikaba bitabamo uburiganya. Yellow Card ni kimwe mu bigo bitanga serivisi z'ifaranga ryo ku ikoranabuhanga cyane irya Bitcoin ku buryo bwizewe ndetse burindiwe umutekano, ku buryo abaturuka mu bihugu bitandukanye
bagana iki kigo ku bw'izi serivisi. Iki kigo gifasha kandi abakigana kugura ndetse no kugurisha ifaranga rya Bitcoin ndetse n'andi akoresha ikoranabuhanga nta kiguzi baciwe. Ifite uburyo irinda amakuru ku buryo bwizewe, ku buryo ubukoresha atakwibwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Eurocard ifite uburyo bwiswe two factor authentication bufasha amafaranga kuba arindiwe umutekano ku buryo bushoboka, ndetse ihererekana ry'amafaranga ribera mu gihe kuko gutinda bishobora guteza igihombo gikomeye. Iki kigo gikorera mu bihugu 16 bya Afurika, gifasha ukoresha Bitcoin kuzigura ndetse no kuzigurisha amafaranga y'imbere mu gihugu, aho nko mu Rwanda umuntu ashobora gukoresha uburyo bwose bukoreshwa mu kwishyura ndetse no kugura ibintu mu gihugu. Eurocard kandi ifite uburyo bwiswe Europay n'uburyo bwihariye bwo gukoresha muri izi serivisi z'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Eurocard ifasha umuntu kugura ndetse no kugurisha Bitcoin zibarirwa mu mafaranga agera kuri miliyoni 50 z'amadolari Amerika binyuze ku mashami yabo atandukanye, aho ushobora kubitsa amafaranga y'u Rwanda ukayaguramo ay'ikoranabuhanga ukoresheje SPEN na Mobile Money. Bikorwa winjiye ku rubuga rwa eurocard.io, hanyuma rero ukabitsaho amafaranga y'u Rwanda. Ububiko bw'ikoranabuhanga online wallet buhita rero bujyayo ayo mafaranga mu gihe umaze kwemeza ko wabikije. Ku rubuga rwa SPEN naho uhitamo rero kubitsa, noneho ugahitamo rero kubitsa na SPEN, ugahitamo niba ufite konti ya SPEN, ugashyiramo nimero yawe ya telefone, ugashyiramo umubare w'amafaranga, noneho ukemeza. Nyuma ujya no kuri konti yawe ya SPEN muri telefone yawe y'amafaranga, ako kanya amafaranga ahita ajya kuri konti yawe ya Eurocard. Iyo rero umaze gukurikiza amabwiriza kugura ifaranga ryo kwikoranabuhanga biba bishoboka cyane, kuko ujya ahanditse kugura Bitcoin ugashyiramo umubare wayo ushaka ukemeza, ako kanya ububiko bwawe buhita bujyaho umubare wa Bitcoin uguze. Bifasha umuntu rero kandi kuba yabika amafaranga ye mu madolari cyangwa se mu yandi mafaranga y'ikoranabuhanga nka Tether ku buryo rero bworoshye. Iyo umaze kugura Bitcoin biba byoroshye kongera kuba wabona amafaranga y'u Rwanda binyuze mu kugurisha Bitcoin ufite mu biko ako kanya ubifashijwemo na Eurocard. Kugurisha ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Bitcoin ushakamo amafaranga y'u Rwanda, ujya ku rubuga rwa Eurocard ukajya handitse kugurisha sell, ugashyiramo amafaranga ushaka kugurisha, hanyuma ukemeza amafaranga agahita aza kuri Mobile Money. Hanyuma rero ukajya kubikuza ujya handitse kubikuza withdraw, hanyuma rero ugashyiramo umubare ushaka kubikuza avuye kuri konti yawe ya Eurocard, hanyuma ukemeza ugashyiramo umubare w'ibanga, amafaranga ajya kuri konti ya banki yawe runaka. Kubikuza ukoresha SPEN nabwo winjira muri konti yawe ukajya aho babikuriza, none ugahitamo kubikuza ukoresha SPEN, withdraw with SPEN, ukemeza ko ufite konti ya SPEN, ugashyiramo nimero wakoresheje ufunguza konti ya SPEN, hanyuma rero ugashyiramo umubare w'amafaranga ushaka, ubundi ukemeza. Uhita ujya kuri porogaramu ya SPEN mobile app, ukemeza ubutumwa bwahawe na Eurocard ukabyemeza, amafaranga ushaka ahita aza byihuse. Eurocard rero ni imwe mu bigo bicuruza amafaranga yo mu ikoranabuhanga cryptocurrency muri Afurika, itera imbere mu buryo bwihuse. Ifasha abantu gukora ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga yo kuri internet, ikoresha ry'ikoranabuhanga ryiza kandi idahenze mu gutanga serivisi nziza zihuse kandi zifite umutekano ku kiguzi gito mu bihugu byinshi cyane bya Afurika ndetse n'ahandi hatandukanye. Tukiri ku makuru kandi ajyanye n'ikoranabuhanga, mbabwire ko ikigo gikora imirimo y'ubwikorezi hifashishwa drone Zipline cyatangaje ko kigiye kubona miliyoni 550 arenga miliyari 798 z'amafaranga y'u Rwanda azabafasha mu kwagura ibikorwa byabo bya buri munsi. Zipline yatangaje ko yashyize umukono ku masezerano y'imikoranire na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayifasha kubona miliyoni 150 z'amadolari Amerika, no kuvuga arenga miliyari 217 z'amafaranga y'u Rwanda yo gukoresha mu bikorwa byayo. Umuyobozi mukuru wa Zipline Kera Rinaudo Clifton yatangaje ko miliyoni 150 yongera ku yandi miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika arenga miliyari 581 azatangwa na guverinoma z'ibihugu bafatanya nabyo. Kera Rinaudo Clifton yavuze ko ibi bikorwa bizatabara abaturage barenga miliyoni 130 mu bihugu bitandukanye bya Afurika binyuze mu butumwa bwa drone zabo zibashyira. Yavuze ko kandi ibihugu bishyigikiriza kuri Zipline bijyanye n'uburyo itabara abantu ndetse kandi bigakorwa ku giciro gihendutse. Ati ubushakashatsi buheruka twabonye ko uburyo dukoresha aribwo buhendutse mu kugeza inkingo ku bana batazihawe, bisaba 0.66 y'amadolari kuri buri mwana. Ibi ni impinduka ikomeye cyane kuri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabishimangiye ko biri mu murongo wa Amerika wo kohereza ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano na za robo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo rero ribafashe kurokora ubuzima bwa benshi, gutera imbere vuba ndetse no guteza imbere ubukungu bwabo. Irati ibi bizafasha na Amerika kandi gukomeza kuyobora mu ikoranabuhanga mu nganda mu myaka 10 iri imbere.
Kelly Nabudo Clifton kandi yagaragaje ko nubwo aba bantu baba mu isi imwe bose batagezweho ibicuruza na serivisi uko babikeneye. Yavuze ko Zipline yubakira drone muri Amerika zikoherezwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo rero zifashe abo bakeneye serivisi cyane cyane gushyira amaraso n'imiti ku babikeneye. Ati mu myaka 10 tumaze muri Afurika twaguriye ibikorwa byacu mu bitaro n'ibigo by'ubuvuzi bigera ku 5,000 tubaha serivisi umunsi ku wundi amasaha 24 ku yandi iminsi 7 kuri 7. Muri icyo gihe ati babonye ko Zipline idafasha gusa mu gutabara abababaye ahubwo byanafashije mu kugabanya igiciro cy'amafaranga. Yavuze ko bateganya gukuba hafi gatatu ibikorwa byabo ku buryo bazatanga serivisi mu bice bitandukanye by'isi, ibice by'igihugu bakoreragamo byose bikagerwaho, bikava no mu byaro bikagera mu mijyi hisunzwe izindi drone zigezweho iki kigo kiri kubaka. Zipline Rwanda yatangiye gukorera mu Rwanda muri 2016 byari ubwa mbere muri Afurika drone zikoreshejwe mu bikorwa bya gisivili by'ubwikorezi, nyuma iza kwagukira mu bindi bihugu bya Afurika, Uburayi ndetse na Aziya. Mu Rwanda ubu igeze ku butumwa burenga 600 ku munsi. Yatangiye yohereza amaraso gusa, uyohereza ibintu birimo amoko 10 birimo amoko y'imiti arenga 200. Ifite ibibuga i Muhanga, Murenge wa Shyogwe ndetse na Kayonza mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Hafi 35% by'ibyo itwara ni intanga z'amatungo. Kuri izi drone zitanga ibicuruzwa mu mijyi, Kelly Nabudo Clifton yavugaga biteganyijwe ko zizagezwa mu Rwanda muri 2026. Izi drone ziherutse kandi kumurika mu Rwanda. Drone nshya Zipline yamuritse izizwi nka Platform 2 P2 zifite ikoranabuhanga rihambaye ugereranyije n'izisanzwe. Zizajya kandi zikorera cyane mu mijyi ituwe cyane. Zizahera mu mujyi wa Kigali hanyuma zagura ibikorwa no mu bindi bice by'igihugu. Byitezwe ko zizatangira muri 2026 zigafasha abo mu buzima na za restaurant, ibigo by'ubucuruzi n'ibindi bikorera ku ikoranabuhanga. P2 ikoreshwa umugozi ugenda wizingura umuzigo ukagera ku butaka gahoro gahoro, bituma rero umuzigo ugera ku bawutumye neza ndetse igakora mu mijyi igizwe n'inyubako ndende n'ibindi. Iyi ni drone ifite amababa 2 maremare ikagira n'andi 4 yayo ayifasha guhaguruka. Igenda ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha. Ibasha kugendera kandi ku butumburuke buri hagati ya metero 100-400. Ni drone zishobora kandi no gukomeza umurimo wizabanje wo gutanga amaraso mu mujyi wa Kigali. Zitandukanye n'izisanzwe kuko zo zishobora kandi kuvana ubutumwa aha zikabujyana ahandi zigakomereza no mu bindi bice bidasabye ko zibanza gusubira ku kibuga cyazo nk'uko bimeze ku zisanzwe. Kugeza ubu hari abahanga mu by'ikoranabuhanga bari gukora kuri uyu mushinga bagera kuri 50 bakorera mu Rwanda, biyongera ku bakozi 50 basanzwe bakoresha izisanzwe kuko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero mashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe